Kede bugün Kuda olgandan keyin, Kuday üçün kudalaşıp kız berip uğul algandan keyin Kuda ulu atты ortaga koyup kızыңды berip balаңды үйлөгөндөн keyin сыйлашып, урматташып өтүшүбүз керек эле. Бирок тилекке каршы 2 айдан keyin каттам токтойт. 3 айдан keyin салам токтойт. Ne üçün? Мына ошол биз Kur'an sünnet erçibegендин айынан Аллах Таала донка, сыгылган, кысылган жашоо берем. Бул дүйнөдө гана кысылып жашап кетпестен, эртең кыяматта бүгүн Kur'anга баш ийбегендин айынан ona şuruhu yevmel kıyamete ama sokur kılıp diriltetken o Rabbim oşonda da barıp alıp nege meni sokur dirilttin desen Allah Teala tiki dünyada жүргөндө menin ayatlarım barganda sokur siyaktı karabay kettin ukpay kettin öz bilgenine basıp kettin moldeki ayta öğret dedin kantip menin ayatlarımdı unutup depsep ketken bolsaң bugün sen de oşonda unutulasın dep sokurap alın da toza korkutat eкен. Keremetli Kur'an'da Allah